Voltou a soar a Rianxeira en Balaídos, Borja, menos gran maneira tamén de arrancar o ano. Sí, moi felices deste inicio, de ter o estadio hoxe de novo a tope, disfrutando dun gran resultado, un partido moi complexo para nós. Creo que eles iniciaron moi ben o partido con balón, moi difíciles de detectar onde estaban, de presionarlles. Creo que o equipo, pois, cando non entende, traballa moito. Creo que hoxe fixemos, a partir de aí creo que fomos capaces de empezar a medrar no partido e disfrutar dunha bonita victoria. Pola túa parte, volteabas desas molestias e voltar con gol, non? Cales foron as túas sensacións? Sí, acabei o ano pois pouco mancado, despois de moito esforzo, de moito traballo, e a verdade é que é unha alegría tremenda chegar hoxe ao partido, porque tiña algunha dúbida durante as vacacións e durante esta semana, pero pois parece que mereceu a pena. Unha ledicia para arrancar e que se lle pida este 2026? Pois creo que o que falaba Claudio onte, creo que o resume moi ben. O 2025 o ano foi, creo que moi bonito, moi difícil durante momentos, pero tamén o disfrutamos moito. Creo que se asemelle un pouquiño sería tremendo. Vamos traballar para iso, sabendo da dificultade, da ilusión que temos de que sexa o máis parecido, o gallá poder soñar con cousas bonitas, claro. E rematar con esa comunión con a afección, ¿no? Que mensaxe tedes para eles? Bueno, esto creo que é precioso, estamos vivindo un momento tremendo, os temos sempre moi preto, é certo que ás veces pasamos por momentos difíciles nos que poden saltar dúbidas algún, pero animarlles a que estén con nós creemos moitísimo nesto, os necesitamos en todo momento, e a verdade é que agradecidísimos de novo polo ambiente, polo cariño e por todo o que nos dan. Bueno, Hugo, pois arrancamos o ano de que maneira, non? Cales foron esas sensacións de tamén arrancalo con marcando gol, e cales foron as túas sensacións? Nada, moi contentos, a nivel individual, sí, moi contento polo gol, pero bueno, o máis importante era levar a vitoria, sabíamos que empezar o ano ben era importante, bueno, é unha gran vitoria aquí na nosa casa, e a nosa afición que nos anima a seguir traballando e a seguir sumando. E cal é a tua valoración do partido? Bueno, foi un partido complicado que eles asustaronse moi ben ao noso fútbol, fixeronnos asustar moitas cousas na nosa formación, e bueno, intentamos facer o noso, xogar o noso máximo nivel e dalo o mellor posible. Bueno, arrancamos con boas sensacións o ano, que se lle pida este 2026? Bueno, pois que sexa igual ou mellor que anterior, seguir traballando, que bueno, este grupo merece grandes cousas, e bueno, intentaremos dalo todo. Segunda vitoria consecutiva na casa, non? Co calor da afección, que mensaxe tedes para eles? Bueno, que é moi importante nesta segunda volta estar xuntos, que na nosa casa temos que sumar moitos máis puntos dos que sumamos na primeira volta, e nada, que seguro que co seu apoio imos conseguiro. What goal to start the year and what victory, no? How did your feelings? No, I had a very good feeling. I think it's incredible that we start the year like this, and it was very nice. I think we've been working hard the last days now after the vacation, and we come back with a lot of energy and motivation to continue and do good, and I think we do that today. And what are your thoughts of the match? No, I think it's a very difficult and tough game in the start of the game. Valencia is a team that works very hard, and it was a little bit difficult in the start, and throughout the game we started to gain more confidence and to play more of the way we wanted to play, and then we take control of the game, and we do good. Your wish to this 2026? No, my wish would be to qualify for Europa again, and I think it's very possible, and also I would like the team to do good in Europa League this season, because I think we have enough quality to do it, so we just gotta go out on the pitch every game and give our 100%. And what message would you like to send for all the fans? No, for the fans, it's incredible that they meet up like this. They are always there for us, and no, it's fun to give them what they want, a victory here in Balaídos, which is incredible, so it's very fun.